Sanibonani sanibingelela bafowethu. Namhlanje futhi sithe sibuye la kulokhuzane la kwi 18 and above media. Igama leshow yethu kibizwa ngokuthi it's 18 and above. Ibukelwa abantu abaneminyaka e18 kuya phezulu. Siqinisekise lokho ukuthi abantu abayibukelayo abantu abana 18 kuya phezulu ingane ezincane ngoba azizozo izinto engamele ezizwe izinto ezikhulunywa nonina noyise emakamerweni nezinto ezikhulunywa kucashiwe uyabona mfethu siyakubingelela khamba kanjani namhlanje kuyaphileka kufana izolo awubatshela igama lakho bese ukuthi ubani igama lami ngumzo wakacele ezingolweni esigodini sasenkulu first episode sike sasukuxoxa saxoxa sangena ezintweni eziningi kakhulu but into ebesikhuluma ngawo kakhulu besibheke kakhulu indaba yomuntu oshadile kodwa ojola nomunye umuntu mhlawumbe labantu besifazana abadliwa abafana abancane uyabo namhlanje sizobheka okunye namhlanje sifuna ukuthola ukuthi uma ngabe uzithole uthandana nomunye umuntu bese lowo muntu lo wakuvakashele kubi kanye bese bengabe sokuthi uyamfonela usamtholi mhlambe akasayishaya ngezitora akasafuni nokuthi nize nibonane yabo eziphi izinto ezingaba imbangela noma ngize ngilazi iside labesifazana asibheke thina sabesilisa kumina njengomuntu wesilisa kuke kwenzeke kwesinye isikhathi thola umuntu wesifazane uhlangana naye emall noma uhlangana naye edrobheni umthando uchazeka uyena kufike leso sikhathi mhlawumbe nixoxe nizwane ngenkulumo kufika isikhathi somavakashelana yazi cela khona into khona ngiyaxolisa ukuphulula imfezo ngiyaxolisa ukuphula khona into engifikelayo njengamanje khona umuntu ozokutshela ukuthi ungithanda kanjani ungangazi yini lo oyithandile kumina ungangazi mina ngifuna sikhulume leyo ukuthi umuntu wesifazane sizongena kule but ngifuna siqalele ekuthenini yini yenza ukuthi umuntu wesilisa ashele umuntu wesifazane usukungamazi lo muntu angithi yes yini le kwenza ukuthi umshele into eyenza ukuthi uthole ukuthi kwesinye isikhathi umohlangana nomuntu wesifazane edrobheni ungamazi engakwazi eyenza uze ugcine somshele ukumbuka ingemuva kuvamisile futhi ukuthi umshele uzohlangana naye ingaphambili kumlinda athi ukudlula kancane ubone nengemuva bese uyaghala ke kufike le yandawana bese umcela uxolo umtshene ngalo ndlela umtshena ngayo ke ozosebenzisa uthando uyazi wena ukuthi wena izinkanuko nazo kakhulu ngaye umuntu wesifazane ngokumthola ukuthi injini ayibhabhazi bese mhlawumbe kube khona lento ethi ngiyaqhubeka bese kufika lesikhathi ke menivumelana ngenkulumo naye ukuthi akiwe ngasendlini ke manje ke kuyobhejwana nje mhlawumbe ngalolu langa afike into le eyenza thina abafana kakhulu sibe nawo kumbaleka umuntu osifazana lapho umbone egqoke kahle ngisho wachazekwa uyena kwaba nawe khona into ezithintekayo egazini kuwena wagcina so ukhangelwa manje nakhona phakathi kwabantu edrobheni kunjalo uyalangazelela lo suku evele lifike lo suku amana khumula endlini uvela uzwe avela wohloko omunye nje avela benamabala emzimbeni okade ungawaboni wena uyabona lo yona vele nje wohloke abe nebele ngathi iphilo manje ungasaqonda kahle uyabona lonto konke lokho kuyawuhlisa imizwa kuwena yothando uyabona so uyafika futhi nasenkonzweni so ungaphezulu kuyena senibhebhana uyezwa kona khona la ungafiki khona uthi uyafika akufinyeleleki khona uthi uyemakhoneni emasayidini akuyeki nawe angithi unomuzwa walento oyenzayo ujalo manje nje ube out kulento le uzugcina socabanga untomzodwa uyabona kuyimake ubuyela kulento kodwa akusiyena untomzodwa lo naye uyabona ke leyo nto ukathi noma ngabe yena mhlawumbe wanelile kodwa wena ziningi into ozigxekile kuyena wena ngokwesimo somzimba wakhe neqe yakhe manje eziphi izaba mhlambe oyibekayo noma ongayibeka nje mawubona ukuthi nange ngathi uyakulandela yena usakufuna ukumbaleka ngoba ngeke uzokwazi uzophoxeka uzozinyeza phakathi kwabantu nakwena usengakujikela asho nokubi ngawe ebantwini kungekho kodwa nje ukumbaleka nje agcine engazi ukuthi kwathini kusibani bani khona into ukhuluma ngayo ukhuluma ngendaba yokuhloka komzimba ngifuna ungichazele lapho ukuthi yini le kwensuke kwenzakalani ukuhloka komzimba ukuthi umuntu umbona izinqa zitight emegqokile ijini megqokile ijini izinqa zitight so uyafika endlini izinqa nje ujeli nje yabo zithambile nje like lento ekuthiwa umuntu uyabanda ave suke ebanda lokho kubanda kusuke kunalezo zimo ezikanjalo kuyena uthola ukuthi nje ukwenza ube down
entweni ekade ukuyona wena uyabona nje izona izinto ezikwazi ukuthi zenze komuntu esifazane ugcine sombalekela yini icelo sokuyilindele emntwini esifazane wena usukulindele ukuthi phela imbobo mawufike i-tight mina ngifuna ungibalela izinto sokuyilindele wena emntwini uhamba nomuntu endlini nje uthi ngilindele lokhu yabo mina umuntu esifazane mangabe ngifika naye endlini into engiyilindele kuyena ukuthi ngimfice right kuyenzeka umuntu esifazane mekade wamgcina umuntu osilisa eziphethe kahle uyabona engayena umuntu ogijimayo abe manzi moko wamthinta mhlambe nalo romance anyanyana abe manzi kakhulu yes abe manzi kakhulu kodwa eroundini esibili into engisuke ngiyilindele ukuthi igqe mayibuye ingquza le imbobo yayo ilibambe ipipi lami ilingana nepipi lami okukhombisa ukuthi lo muntu ubengenzile ukuthi hayi ukuthi iphinde ibe ihaxa nje ube sibwekezi yana kweyesibili yavela uzodeda kweyokuqala ngoba igazi lakhe lithukile kade wamgcina umuntu wesilisa uyabona noma unesikhashana amgcinile umuntu wesilisa mhlawumbe nje befika kumina lo muntu ukhombisa ukuziphatha kahle yona into engisuke ngiyilindele emntwini wesifazane yini osuke uyilindele emntwini womuntu umuntu uzoyishaya nomuntu ke manje uyazi ukuthi lo muntu unomuntu naye uyazi ukuthi unomuntu ulindeleni lo naye semting umuntu ave ukuthi njalo benza ucansi uyabo as if njalo benza ucansi naye ukhombisa ungayicabangeli inkomo yakhe ukuthi nalo wakhe umuntu elangazelele akayicabangeli kanjani icela inkomo yakhe ebelala nomuntu wakhe akayicabangeli ngo100 uthi akayicabangeli kanjani okay right ngokuthi uyabona umuntu wakhe ufuna nibe nezinsuku like mina mhlambe mina njalo ngolwesihlanu ngiyazi ukuthi okay vele umama akavuka ekusasa ziyakhala nakumgqibelo ziyakhala kusuka ngesonto kuya kumsombuluko kuyoze kube ulosini ngimzibili ngoba yini ngenzela lo tight engufunayo ingahlezi ixega ngoba ugcina sengishaya indlwabe sengicabanga omunye umuntu okecaleni ngibe ngilele naye uyabona lonto yenziwa yini ukuthi yena uhluleke ukuzicabangela inkomo noma nina njoba nithandana niyahluleka ukuthi nicabangele inkomo ukuthi okay ukuze mama ngihlezi ngiyithola right asingabhebhani zonke izinsuku yayizwa leyo nto asibe nezinsuku esiyikhethayo thina ukuthi mokulo losihlanu mhlambe mokulo losithathu ziyakhala siyabhebhana thina la endlini kodwa phela kungabe ukuthi into ebhalwe phansi lo cele ngoba kwenzeka nangomsombuluko phela kwesinye isikhathi kodwa kungabi njalo ngoba phela nayo izohlezi ixegile ihlezi ivulile ndlela hleze ngena umpipi nje hleze ngena umpipi njalo hleze ngena umpipi kanti nayo usisi uyabathanda abantu besilisa uyabona mefika vele ngale uzojala umuntu wesilisa ngale ngoba yena uyihleze ithola ixeka uyabona lonto yini akayicabangeli uyabona kanti uma umuntu osifazane ufuna ukuthi uyicabangele inkomo yakho ukuze kuhlezi omunye umuntu noma umuntu othandana naye ehleze kujabulela ukuba nawe shuthi lento singasho ukuthi into eyenza ukuthi abantu asebekhulile inkomo yabo ihlezi right ingoba bona baye understand indaba yenkomo kumele uyiphathe kanjani yes abalenzi futhi njalo ucansi khona enye into ke laba for engiye ngizibuze yona la khona uthola ukuthi abantu bahlala ndawonye noma mhlawumbe abantu abathandanayo bashadile mhlawumbe ngabe bacelene ngabe bakepitile khona ezinye izinto kuye kuthiwe lokhu akumele akwenze wesifazane noma wesilisa kumele akwenze ukuthi uhleze ubona umuntu wesifazane wakhe ehleze enqunu nje endlini uhleze umbone enqunu nje ehlenyuka njalo endlini umbone enqunu kuthiwa lento yenza ukuthi lela lukuluku noma igcina likuphelela lelukuluku lokuqalela ngoba uhleze semehlweni akho vele uhleze umbone enqunu bathi kubalekile ukuthi umuntu wesifazane agqoke endlini ngasonke isikhathi ahlonipheke hayi kunjalo ukuze uzomfisa noma inini uzofisa ukubona ukuthi aphenyeke azifihle angabonakali ngaso sonke isikhathi enqunu ngoba vele le yanto kuyenzeka nangamehlo uyibuke nje umuntu osifazana umbuke yena uthola ukuthi usemudini kodwa wena uthola ukuthi hayi so khona into ezikujalisile nje ngoba yini vele umzimba waziyo umzimba uvele kuyinto yokufihla akuyona into ebasobala ofuna uhleze uyibona ngaso sonke isikhathi ngeke ngakhuluma nezinye inkabi la zithi wena cele uma zinabantu babo lelukuluku locanza libikhona kangako kodwa umuntu angashaya umjikelezo oti round eyodwa nomuntu wakhe bese basephumele ngaphandle sibe uyafika ngaphandle avela afika bisiqongqwana afika phile ngenye indlela lapha ngaphandle kuyenzeka ngoba yini usuke somjwayele lo muntu futhi lento niyenza njalo le ndawo le engikhala ngayo yokuthi ipipi lifuna ingozi ezolibamba njengoba usuke moyishayile indlwabe njengoba usukuzwe mawabe uzikalela wena ngesandla ulimpintshi kakhulu kodwa uyeza ukuthi
uyazi ukuthi la the time ushaya okay libambekile ipipi yayizwa lonto icover ihamba nesandla nembobo yengquza ufuna ukuthi mayihambe necover yepipi yayizwa lonto ihambe necover yepipi kanje ligululweke ngaphakathi ukuze kukitazeke le yamthambo engaphakathi kuwena uyabona manje mangabe icover ihamba kanye nepipi ihamba emoyeni uthi uyangala emakhoneni akekho khona izibindi eziba khona la ngaphakathi kwiqhe bezingasekho hayi khohlwa ngoba siziphusha njalo zonke izinsuku yabonje for ibindi engaphakathi yeah yabo mangabe ufaka umuntu ukuzwe ngathi kusazinso uyabona ngathi kusasibindi kunezinto nje ezikhona lapha mezingasekho lezi zinto lezana isuke seyikhala ngeke izibambeke icover izohamba nje ngaphezulu okusho ukuthi ukuze wena ukhame noma namanzi ashintsha bemaningi yes ukuze wena ukhame kumele icover le iye phambili hlehla iye phambili hlehla kuhamba ipipi ngaphakathi yes okusho ukuthi ke makuukuthi lento ayisenazo lezi ibinjana nalezi into vele izohamba emoyeni izogeba ziqedwa yini ke lezi zinto lezi zinto ziqedwa yini ukulenza njalo ucansi nezitayela uyabona izitayela ziyayiqeda ngoba manje uqhamuka ngemuva izilwane eziqhamukana ngemuva thina abantu sinendlela yethu yokwenza uyabona ecele yazi kunomuntu ongakubulala yabona into eyikhulumayo umtshela ukuthi indaba ye dog style umbhedo lo owesifazane ongayisholo yena athi mina nje mina idoggy mina nje idog bayasho impela bathi mnandi kodwa iyamlimaza umuntu wesifazane ngaphansi ekuthaneni ngoba akekho umuntu owahlulela ukuthi kunethando lengunaphakade uyodlulela kwabanye ozokubona edrobheni njengoba ade ngisho nje ozokubona edrobheni akuqalele agcine ekuzuzile abe sefisa ukwakha nawo umuzi athi akufica uyigobhozi lo muzi ade kuthembisa wona awusekho ngoba ipipa lisathasha indawo seliyaganqaza uyabona even ama excels yabo la ngimuva khona excel ufuna umpintshi ukuze kube khona leya pressure yokwenza ukuthi kurelease kahle lento suke uyenziwa excel ungathi esiphi mhlawumbe istyle esingcono for ukuyisave hayi inkukhu eright uyovula imlenze ingene phezulu nje kahle ukuze nespam sihambe ngendlela esasifike ngayo ngoba ngeyami inkolelo mina nginale nkolelo ethi ngesikhathi sakuqala babengabaningi abantu abakhubazekile kodwa namhlanje spam ngathi mina ngendlela engikholelwa ngayo singena sijijekile izitayela uyayibona lonto singena sijijekile manje na ke sigcine singene esibelekweni sitshekile sinjalo uyabona ngoba kuqale babengabaningi kanjena abantu abakhubazekile abanye siyazenzela bona ngendlela mina engikholelwa ngayo ngesigama yazi mfethu mina ngisafuna ukubuza intombazane ukuthi kanti bafethu yini lesepipini le engenza umuntu azaduba abantu bakubo yazi umuntu wesifazana angaduba abantu bakubahambe ayohlala nomfana endaweni thizeni uma wakhathi uyafona mfusekisi nawe uqobo umfana yini lesengquzeni bafethu into abona ke lapha kwiqhebe moyificile iphila kahle uba nomono ubona thina abafana sibulalana kanje ngenxa yamantombazana cha ayikho into ebangwayo kakhulu sibanga yona igqebe isuka iphila lo muntu osuke nimbanga kancane ubanga isifebe noma nje ubange umuntu owathandayo amadoda futhi umuntu obangwayo umuntu onale ibindi nalezi zinto la ngaphansi abo umuntu ophilayo la ngaphansi washout tshenwa yimina umuntu ophilayo la ngaphansi ngeke uzuvela umlahle ngeke uzuvela uvume njengayo ukuthi adliwe unanombani umlanda ngisho noma kuthuke iphi uyafika yini icelo oyicabangayo ayangithi nako ukuthiwa intombi yakhe ibonakele noqhawe beyongena endlini kabani uqhawe ihlabile yini yokuqala ekufikela ngiyalibona uthando lokuthi uyayithanda niyathandana yini ekufikelayo nje ekhanda into ekufikelayo yinge nje ukuthi shuthi lo nje wathu ubhebhana noqhawe manje shuthi njengoba esuke screama la kumina shuthi nakuyena manje ulila ngalendlela hayi ngeke kwani ngeke ngiyomlanda ngiyakuyena sinje yaba shuthi ngamanye amazwi lapho kuzophuma isidumbu ngoba manje nawo ukuscreama komuntu osifazana kuyinto yakha ubudlelwane benu buye phambili ngokuthini lo muntu ukulento esiyenzayo
yabo mangisuke ngiyenza naye masibhebhana nje naye cha hayi uyamuzwa nje naye ukuthi hayi ayikho into ayicabangayo ukuthi ngikoleta ubani konje lo muntu uzonginika yini imali masiqeda kusasa akekho kuleyo umcabango ula kulento ukuthi manje siyabhebhana manje nomzo uyabona lonto nayo iyakujabulisa lonto so mezoyenza nakomunye umuntu shothi vele into ezokufikela emqondweni yileyo vele ukuthi uphatha kabi ukuthi ushuthi manje uyascreama lapha qhuma indlu nje bese ukwenza kumina uyabona enye into yokuqala leyo okusho ukuthi ngempela masikhuluma ngempela ngesex sikhuluma nje ngocansi linendima enkulu kakhulu ucansi elidlalayo ebudlelwaneni babantu ababili singakhuluma ngazo zonke ezinye izinto but lona lilodwa ngisho ukuthi iyona profile yothando ngaphandle kwayo uthando luwile noma aliqondanga ngaphandle kwesex umabhebhana ngoba ngisho kuthiwa inhloso engenza ukuthi ngimshade lo wesimame ngimshadisa ukuthi ngifuna uyovusa ikhaya livuswa ngani ikhaya ngawo phela umabhebhana ngaphandle kwamabhebhana ikhaya likho alikho ikhaya ngaphandle kwamabhebhana ngoba lapha kumabhebhana kuphuma izinto eziningi kwandumuzi mina ngiyanela njengomuntu wesilisa nje njengomuntu othandayo ukujabulisa umzimba wakhe ngakhetha ngoba ngifuna ukujabulisa umzimba wami ngawo uyabona so manje mangabe ngizothi ngiyafika lento yenze abathi abanye abafana njengami ngiyakwazi ukumuza umuntu wadelele nomunye umuntu ayicela ngeke mfana khona kanjani ufika no tight ongeve kuyilo engiwulindele utight wezindebe zayiqe kanjani ingozi yabona molufaka ipipi thothi liqinile yayizwa lonto lokho kungaphezulu kwaloko mina ngikulindele yayizwa kuyena angithi ngiyamazi ibixeka before yayizwa lonto kuba kade wamgcina umuntu wesilisa okwesibili yabuya yalibamba ilibamba yaphi ngaphakathi not ngaphandle manje umsola kanjalo umdle raf ngoba vele uyamthunuka uzombona imovement yakhe la izoshintsha ungamshayi nje kahle shaya uraf nje ube nesihlukwana nje into enoyenzayo ukuze ubone indlela amuva ngalo ukuthi ngiyamthunuka manje khona la ibuya khona mayithunukala uzobona kanjani angithi somjwayele uyakwazi ukumbona indlela amuva ngayo nangendlela screama ngakhona makuthiwa niyahiva naye noma niyabhebhana naye uyayibona yonto uyakwazi ukumbona umuntu wakho mengabe kade agcina ngeke azathunukaleni ngeke azathunukala ngeke azathunukala ngoba ayikho into edlulile la kuyena uzomvula nje kahle kufike lawo amanzi akhe ngoba kade vele amgcini uzoba nje ngomngalendlela nje efunekayo lizingenele nje ngeke mfana ngeke ngitshela iqiniso usho kanje ngitshela iqiniso kodwa mangaphane kuba ubuya emntwini wesilisa iyoma nangaphakathi ungase ngazoyifaka amathe manje ningakenzi lutho serious iyoma ngoba phela kade edliwa ubhakavane ngalena engamcabangeli wena ngithi wena umthathisa mhlawumbe ku straight kuwena uyayizwa lo yonto igqe yakhe usuke usuyazi nayo usuke seyilazi ipipi lakho khona lento esike sayikhuluma ngiyazi ukuthi asiko lapho kuleso hloko but just ukujika nje kuyona ukuthi kunomuntu wesilisa ofuna ukuganwa njengamanje lo muntu wesilisa nje befuna ukuganwa nje ufuna ukuganwa mhlambe umuntu wesifazane ongasilona itshitshi futhi umuntu wesifazane onengane umuntu wesifazane oselalile mhlawumbe nabantu abawu4 noma abawu5 kuyaphezulu uyabo lo muntu wesilisa nje befuna ukuganwa lo muntu nje onengane mhlawumbe oselalile nabantu abeqile ku5 yena amandla akhe kwezocansi ahamba mhlawumbe angeqi emarawundini amabili uthini kulo muntu wesilisa ungathini nje kulo muntu wesilisa umuntu wesilisa okuyena ufuna ukuganwa intombazane enengane noma engenayo ingane but eseyilalile nabantu abeqile ku3 noma 4 hayi uyawuchitha umuzi lo awukho umuzi azowakha because umuzi wakhiwa abantu ababili yonke into kusebenza positive negative exactly yayizwa leyo nto so mangabe ungasparkli kahle engiterminal awuzuvela ukuphuma ukuba khona umlilo kuleyo nto eniyenzayo ozokwenza kube yinto eyaphambili angithi uyayizwa leyo nto khona la kuzolekha ngakhona because lo yena uzolala naye ushaya round eyodwa ujwayele ama round awu4 yabona wena uyalala unele kubuka kancane usubuka sekhamisile lento abengibizele yona lento ayengitshena yona le yayibona uzokhumbula imuva vele ngasonke isikhathi uzokhumbula imuva yayizwa leyo nto okungenzeka ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi nisithenishadile sekungumfazi wakho aphinde abuyele la wayithola khona lo nto mangabe saphila lo muntu ngoba phela abantu kuthiwa intaba zihlangana abantu bayahlangana aphinde ahlangane naye aphinde amenze lento asefika ke nabechama
abechama uyayibona into ukuthi ayikho mawuthi wena umuntu onemali sekuzodliwa imali yakho kuphela wena ugcina sowondla ingane engasiyona yakho ekugcineni uthi wena kodwa manje wenzani uvusa umuzi ngoba yini njengoba ngisho ukuthi umuntu wesilisa yenza sure ukuthi umuntu esifazane uyamnaka la umbize pheka lapha umtshela ufaka amanzi mawuthi ukufaka amanzi ekhaya faka amanzi lapho kungashi wena woza la uyayibona yona manje zinje axoshwe yilona nongcono ukuthi wena umhlaba njalo ngoba nayi into umuntu esifazane kancane azicelele ukuthi becela ukuthi namhlanje ithina esimsukela nje umshela kwethu umuntu esifazane ngoba naye usuke enqothi uzohlela isithunzi uzomthathisa mhlawumbe komuntu ukuthi uyayithanda ucansi sifebe kanjani yabo noma ngabe uyakuhalela wena ufuna umbono ukuthi uyangihalela ake ngizisondeze kuyena namhlanje uyabona yonto ngasonke isikhathi umuntu esifazane ufaka kube yena othi ngeke namhlanje ngeke nakhona kodwa na ungabikho right ngaleyo nto ngoba mhlawumbe suke khona la ibuya khona kodwa kwesinye isikhathi futhi uthola ukuthi cha nje akalithandi ukulenza njalo yena ucansi ngoba khona into eyakhulunywa yisalukwazi sakithi sithi ngoba uyivirgin nje akaze ngalala namuntu even ungashaya iround eyodwa wena kuyena wazi ukuthi ilona cansi lolu ngoba akalazi olunye ilona lolalaziyo lo muntu lo oqhamuka vele sazi abantu abahlukahlukene ukuthi lo ushaya ama round out lo ushaya 5 lo ushaya 2 nje odonsayo mude hayi lo ungichamisa ka u5 eroundini eyodwa lo ekuyena engishade naye ufana nje kubi kabili kubi kathatha bese echamile mina ngichamanga okusho ukuthi lo baba umnandi engake ngabuzwa nisuke nikoletana lapho isho nisuke nikoletana futhi isikoleti siyakhokhwa ke ngisho nangokwemali into eyisikoleti nje iyakhokhwa mabo wena uzohluleka umuntu esifazana ufetshiswa wena umuntu wesilisa umbhebhili izolo ebusuku angamchamisa ekseni uyamphinda futhi umchamisa uyachama njalo wena uyachama wena lo muntu umlolile uyavuka uyahamba emsebenzini kungena umuntu la khona into azozenza naye ngoba bese fika kuvutha ndaba wena wavele wafika kuqala yabona siyikhulumile last episode siyayikhuluma into enja sikhuluma ngendaba zase hostel ukuthi eziphi impilo ephila lapha elokhuzeni ema hostel nanokumduba futhi umuntu wesifazana khona la uthola ukuthi uyamuza ukuthi seyangakhona ekuchameni uyayizwa lonto angithi nathi mina ke ngiyakujabulela mina ukumbona umuntu wesifazane echama noma ngimuza ukuthi wachama ngoba vele into ebalekile ileyo mina noma ngingangachama ngibuye ngichama ngaloso sikhathi ukuthi mechamena ke ngikujabulele lokho uyabona khona into ebhlungu kakhulu eyenzekayo nakumina iyenzeka uthola umuntu wesifazane bese ezochama vele ngichame kuqala vele umuntu wesifazane ukhanyiswa wena umuntu wesilisa akavela azichamela uyayizwa leyo nto ukhanyiswa yilona ipipi uvele wena uchame manje athi hayi ungachami baba uthi ifuseke uyadlala lo uyayibona lonto uqonde manje lo nquyisi wani emva kwaloko manje vele ungazi noma uthi ngiyaxolisa noma ngiyabuya lo round kuyaba nesihlwathi yecele kulala uvuka ekseni khona lento leyo ukuthi ngoba mfethu amajida amaningi amithisa kodwa suke ngaqondile ukumithisa uyabo uthola ukuthi umjida akakwazi mfethu ukuphuma lento khona lento yenzeka ukuthi moshaya isikuni uthola ukuthi uzokwazi kodwa ukuthi uphume uchamele ngaphandle uyakwazi ukuyenza lona hayi ngeke ngize ngiyenza yenzeka iphutha lelo iphutha hayi ufuna unamathele nje isiko lakhona lelo ufuna unamathele izithondo ngeke uzokwazi ukuphuma wena ngeke ngikwazi ukuphuma ngihlehla ngingcono ngosuke ngixolisa ngiyothenga nanka amaphilisi athengwayo la kuthiwa ayayikhipha yes ama morning after ngithenge wona ke nongcono ngoba akuphumeki ibhlungu futhi iyahlukumeza yona into futhi nayo leyo eyenza uphume ebudlelwaneni bothando nezinye kodwa khona nezinye ngeke ngikwazi ukuchazela ngazo ngoba kunezifo eziningi namhlanje njengawo amakhondom lawo izinto ezibaleksayo umuntu nesifazane makwaphatha lo gama mina ngiyangiyela ke mina mayikhuluma ngani ukuthi manje na ikhondom liphi ngiyangiyela but ekugcineni kodwa liyasiza lona kumina liyasiza ngoba manje ngengavele ungakumuzwe kwayena umuntu asifanani ukuthi yazini ngicabanga ukuthi icele mhlawumbe abantu kusamele befundiswe ikakhulukazi ngento ethinta ama clinic because khona izinto ezifana no prep manje lamaphilisi othola ukuthi uyawaphuza each and every day aphuza ngesikhathi esithize hayi ukuthi uyagula uphuzela ukuthi if ever mhlawumbe kwenzeka uhlangana nomuntu ungatheleleki njengoba yabo nje ubusho nje wena uthi wena awuzwani necondom umuntu wa prep ukuthi kumele usebenzise uprep but manje thina sibantu besilisa lezi zinto siyaziziba ngoba uba nokuthi awu ngingaphuza amaphilisi zonke izinsuku kusho phela sekunalo igciwane mase ngiphuza amaphilisi kona ke kunjalo kodwa nje usuku ivari kodwa kona nje
Yabona mina ngifuna uqaba into ezibuye zibalekise ngempela emntwini wesifazana yabo leyo ishoyo yokuchamela ngaphandle yeah hey ngeke ngikwazi shuthi ukushaya indlwabe phela lokho shuthi ukushaya indlwabe lokho but uyishaya ngenkomo nje manje akusizi ngoba imnandi phela imana kwabo uyigqeke imnandi bafutha ngidlala ngicela ukubuza mina cela yini lemnandi ngokuchamela enquzeni phakathi yabo ngasikhathi ekhamisa lo wesifazana yes nanokuthi sinezinhloso ekuchameni komuntu wesifazana ekuchameleni umuntu wesifazana asifanani khona umuntu othi umethandana nomuntu afise ukuba nengane naye yayizwa leyo nto ngokuthaka ibala nokuthaka mhlambe lo bobuhla obubona kuyena uthi hey ngathi ngabe uma wangani yami lo Ngicela uyabona Hlonipho kwayibona lokho nje ukuthi sicabangele izingane zabantu ukuthi zibe uma beyingane zethu singayishadile isikhathi samanje siphila kusona asikho right lapho isikhathi samanje siphila kusona yabona manje uthando into engasekho kakhulu yeah ne uyabona uthando likhona manje uwona umabhebhana ubona uthando liphela kangaka sekucasha ngothando uyabona isikhathi somabhebhana ke lesi siyakhala nje ke kuyadliwana manje ipapa nepapa umithe momitha nangu sasa siyathumana ke kasasa sinankinga ke uyayizwa lonto yeah ngakho njalo kusaba ukuchamela ngaphandle yes usuku nezinhloso uma uchamela phakathi emntwini wesifazana njengaziphi uyayizwa njengako kuba nengane naye uyayizwa lona uthothi mina kunento engengikwazi ukumtshela yona umuntu wesifazana ukuthi ngifisa ukuba nengane nawe uyayizwa lona ngoba angimazi ukuthi mephuma la ngaphandle wenza uzothola umuntu amithise lapha azisole ngaye abuya azothi mina uyabona lonto akulula ukuthi umtshene ukuthi ucela ingane kuyena ngoba uzokuzamela nangaphandle kubothi wena uyahluleka uyangithiwa uyibona lonto and umuntu wesifazana mangabe engathanda ukuba nengane yakho lento yokuchamela ngaphandle iyabheda usukubalekela mhlawumbe izifo ke ezithize kuphela ngoba umuntu wesifazana mangabe engafuni ukuba nengane yakho uyakwazi ukwenza lokho ungabi nayo ingane naye ahlukane nawe namhlanje kusasalana nomuntu amithisi abuya the yakho uyayizwa leyo nto cha engasashonga ukuthi yakho mhlawumbe noma ngabe uyathi yakho kodwa nje engasashonga ukuthi yakho ingane yini befisa ukuba nalengane nalomuntu wena akafuni ukuba nengane nawe ne uku right nithandana kanje Phathweni uyamchamela iwaye uyamchamela akamithi bayawaphusha abantu besifazana bakhanule uwezwe buye ethela wena la amaspam uyawakhanela phume wonke hayi noma engeza phume wonke kodwa yabo mase kuza ukuthi naku fast uyachama uyakhanula njengoba usuku kwe toilet akhanule abuyele emuva wonke amaspam akho yezwa leyo nto akangeni kunokusho lapha embotsheni efuna ngene kuyona yesibeleko akangeni njoba isuke ikhanula usuke iphushile imeka ivalile that is why uzothola umuntu mhlawumbe mawuqeda maniqeda nje abetha sukumahamba etoilet yabona ke lo sisukuma nje abe eya noma ikwipongo bakhona namapo phela manje ayochama kwipo lapha usuke lo muntu eyowawasha eyowakhipha nawo ngoba uhlala isikhathi esweti ungamuzwa omunye ukuthi noma uyachama noma wenzana ngithiwa yibona yonto so ukhipha amaspam akho yazizwa leyo ezinye zezinto ezibhorayo ke nje ke lezo ke emntwini wesifazana uma umuntu wesilisa uyayibona leyo nto le i18 and above media igama le show 18 and above sikhuluma ngeindaba zabantu abadala sikhuluma ngeindaba zasekamerweni sikhuluma ngeindaba eziserious kakhulu la ingane nje impela omunye umuntu uzothatha amanothi futhi kulezi zinto esizikhuluma ukuthi mhlambe lokhu kungakwenza kanjani asisho ukuthi so professor asisho ukuthi mhlambe sifuna ukugxeka ubulilo obuthize noma sifuna ukwenzani but information esinayo siza nawo phambi kwenu nani nizoshare kuma lokhuzana kuma comments nizoshare mhlambe ni like nenzeni but nizoyiveza naneni imbono ukuthi mhlambe nina nicabangani ngakho konke sikukhulumayo and njoba nibona ucele la ukhona uthi uyeza naye umuntu wesifazane ozoba khona ezinye izinto ucela ezikhulumayo umuntu wesifazane uzobe khona ukuthi ephikisana nezinto ezisho ucele makuthi azikho njengoba ucele ibeke naye abeke ngathi sabantu besilisa nocele makuthi ufile ngazuthi lezi zinto ezikhulunywa lo muntu wesifazane akuzona ngathi sabantu besilisa nani kuma comments nizokwazi ukuthi niphawule ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuthi sibhekisane nanokuthi sifundisane izinto ezithize ikakhulukazi nasekuphepheni nje ngokucansa ukuthi siphephise noma ucela ekhala ngecondom ukuthi hayi yena ngeke wakhuluma ngecondom nje kanyelisa futheka eduze kwakhe kanyelisa condom liyanyelisa ne umuntu vele ungakumuzwa enhlobo ungakumuzwa ukuthi manje ke uyabona ukuthi abona ke la sengishaya straight ke indlwabe ke manje awumuzwa kunento efuna uzizwe emntwini wakho icondom liyazifihla lozo zinto wena uzwe icondom kuphela right liwusizo ekugcineni lona ngoba
umuntu wesifazana akulula ukuvela kutshene nje abanye bayakwazi ukuthi ubathule noma umuntu ezazi ukuthi upositive ayithulele abanye uthola ukuthi mhlawumbe uzokushaya ngedrop kanti uba ufakile icondom ngeke uyithole le drop uyayibona lo yona so iyona yonke into leyo mina ke ngesingami libalekile lo libalekile lona kubaleke icondom angifuni uqamba amanga ngoba ziningi izifo esiphila ngaphansi kwazo ngaphandle we-HIV ziningi ezinye esizitholayo ocansini icondom elikwazi ukusebenza kuzona ngoba nje basike sakhuluma nje ngendaba nje basike sakhuluma ngendaba yokulala nabafazi babantu emajideni abafazi babawacupha icondom liyakwazi ukukusiza ungawathola amanzi womuntu wesifazane exactly ngoba egcineni kosuku uthola umuntu senesende umuntu ushaya ngesikhulu isende leli uhambo lishaya ngapha yini ukuchama komuntu wesifazane achamele kuwena ubukhoma yes okwenza into ezicishe ezifana nalezo so mbukeli lapha ekhaya sekuningi kakhulu esizokhuluma ngako kuseningi kakhulu esokuthinta nani futhi enifisa ukuthi sikukhulume nenifisa ukuthi sikhulume ngako anokubhala la phansi sithatha ama notes thina ngesonto elilandelayo futhi siphinde sikwazi ukuthi sikhulume ngazo lezi zinto. This is 18 and above media kama lohlelo 18 and above